I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Lamhla lisondvo tingemashumi lamabili kuyinyanga yamabaso eminyakeni losedulu. Ngicela kuthatha leli thuba nginibingelele phindze nginemukele esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso lesiphiwa umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Singaqaleke kufunza anginikhuthade futhi nginicucudele ukuthi njengoba kulisondvo asitilungiseleleni sihambe siye endlini yakukhonda siyohlanganyela nebazalwane sive livi laNkulunkulu sidumise yena uNkulunkulu ngetibusiso lasiphe tona empilweni. Amen. Sihloko lasiphasona ke umfundisi lamhla sithi hlonipha kusetshenziswa kweligama lakhe. Umbhalo wekuvula siwutfola encwadzini yaExodus isahluko se-20 sifunza livesi lesikhombisa. Sifunza ngeluhumusho le-Message Bible. Kufunzeka kanje: ungaliphathi ngelide libito lasimakadze uNkulunkulu wakho, ngobe simakadze uyawumbeka licala lolo phatha libito lakhe ngelide. Amen. eTestamentini lelitsala emaJuda abeyaliwe ukuthi angaliphathi ngelide libito lenkosi. Sibonelo, incwadi yaExodus esahluko se-20 livesi lesikhombisa uthi inkosi iyawumbeka licala lolo phatha libito lakhe ngelide. EmaJuda bayaconza bukhulu belibito laNkulunkulu kangangokuthi bebakugwema kulibita nje inhlobo. Kunaloko bebasebenzisa Adonai esikhundleni salo. Uma babhali bakopa imibhalo bahlanganisa naleli bito bebema bahambe bayodigeza baphindze baqhubeke nekulibhala. Uma leli bito livela kanyendi bebaphindza leyo ngqubo yokudigeza. Lenhlobo yenhlonipho iyaqhubeka ekwatini bukhulu kanye nebukhosi baNkulunkulu kanye nemisebenzi yakhe leyesabekako layenda kubokhokho babo. Uyaqhubeka ke umfundisi uthi chatsanisa lokhu nendlela labanganaki kusetshenziswa kwelibito lakhe lamuhla. Bantfu bamemeta ligama lakhe uma basika likhekhe noma balisebenzise njengekukhuta noma kumemeta ekukhulumeni kwabo kwemihla ngaphandle kwekuconza emandla alo noma kubaluleka kwalo. Lokulesimo sengqondo yekunganaki ngelibito laJesu iveta indzaba lejulile. Kweselwa lwati ukuthi ungubani yena sibili. Ngesikhathi Jesu ahlangana nalomfati waseSamaria esiqojeni wathi, "Nine maSamaria nikhonda leningakwati." Wathi thine sikhonda lesikwadiko ngobe insinziso ivela kumaJuda. Lokho ukuthola encwadzini yaJohane sahluko sesine livesi le-22. EmaSamaria asive lesihlangene nemlando webuthixo abeselwe lwati ngekukhonda kanye nenhlonipho. Lokubuhlungu lokweselwa lwati kuyachubeka nalamuhla. Ufanele wati futhi uphile eqinisweni nebukhosi baJesu. Akasimkhulu kuphela nje, ubukhulu. Bani nalolwati uma umkhonda yena, mbite ngendlela lengiyo. Umfundisi ke uyaqhubeka uyayala uthi emuva kwekuvuka kwakhe kude lo wake wambita noma wakhuluma naye kalula ngekuthi Jesu, abebitwa ngenkosi, Nkosi Jesu, ngobe kuvuka kwakhe kwamphakamisela endzaweni lephakeme yemagunya. Uma sikhuluma ngaye singasho ukuthi Jesu, kodwa uma sikhuluma naye kufanele simhloniphe njengenkosi. Lokunguye yedwa lobususekile, inkosi yemakhosi nembusi wababusi. Nguye yedwa longabhubhi lohlala ekukhanyeni lekungasonzeleki kuko, longazange asabonwe ngumuntu
nalongeke abonwe ngumuntu. Kuye akube ludumo nemandla aphakade. Amen. Lokho kuceshunwe encwadzini yaTimothi wekucala sahluko sesithupha livesi ilelishumi nesihlanu nelivesi lelishumi nesithupha. Ligama lenkosi malibongwe. Ngicela nisisho umthandazo nisho emva kwami nithi: Nkosi Jesu lethandzekako, ngiyalidumisa futhi ngiyalesaba libito lakho lelingcwele, ngobe ungumbusi longenambangi, inkosi yamakhosi, lokunguwe wedwa longabhubhi futhi lohlala ekukhanyeni lokungasonzeleki kuko. Ngiyabonga lithuba lekukwati futhi ngihambe ekukhanyeni kwelivi lakho. Libito lakho liphakanyiswe ngetulu kwako konke, futhi ngikubona njengenkosi iyako konke. Amen. Nawuqhubeka nesifundo ke lamhla ufundza incwadi baseFilipi sahluko sesibili livesi lemfica uyogcina evesini lelishumi nakunye. Imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili livesi lemashumi lamathathu nesithupha, kanye nencwadi yabaseKolose sahluko sekucala uqala evesini lelishumi nesihlanu uyogcina evesini lelishumi nesiphohlongo. Nawufundza lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye kunencwadi yaLuka sahluko selishumi nesiphohlongo uqala evesini lelishumi nesihlanu uyogcina evesini lemashumi lamane nakuthathu, bese ufundza incwadi yaSamuel wekucala uqala evesini esahlukweni selishumi nakunye uyogcina esahlukweni selishumi nakuthathu. Hlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili kunencwadi yaMakho sahluko sesine uqala evesini lekucala ugcina evesini lelishumi nakubili, bese ufundza incwadi yaLeviticus sahluko semashumi lamabili. Ligama lenkosi malibongwe. Sihlanganeni esihlokweni lesitako. Inkosi inibusise.